Ko Jerome Kavanagh, tētahi o ngā tohu ngā kaiwhakatangi taonga puoro, e kaha whāngai nei kōna mātauranga ki Ngāuri whakatupuranga o tira ki ngā iwi katoa o te motu. Ko te tū mai ia ki Wainganui i te whānau o te rangi TK, ki konei rā ki te poho o Tuariki, ki te aha, ki te whakātuhia kōna taonga ki te iwi nei. Ko te whai ake nei, ko te roa ngātu o ngā kōrero. Ko te reo te tai au tēnei e pā oro ana. He reo i pāho tiai i te oroko timatanga mai o te ao, no te wā orangi nui, rāua ko papatua nuku. Ko te mea nui e poka toha ki ngā tamariki me ngā rangatahi ai, koera te haumanu o ngā pūro, kei roto i te ringa o te atu tamariki. For me, in terms of the atuatanga and our connection to the pūtaiao, this is the reo or the music of those realms, so it's really quite a practical, accessible way to approach our atuatanga. Yeah, and you know, so we've got things like whale's teeth, nguru, and you know, putorino made of tōtara, so it's all those hono to those different parts of the pūtaiao that feels quite powerful for our people. Nā tētahi wana whāia kēke ia i whāngai te reo puoro ki aia, i aia e taiohi tonu ana. Ko ia ko tētahi kō wauau nā tōna ake whānau, ko ia ko tōna puoro tuatahi. I nāe nei, kua rongonui ia ki te ao whānui, mo te kounga o ana mahi whakatangitangi, whāngai mātauranga anō hoki. Just off the back of the mahi of people like Matua Hirini and those ones, you know, and to be able to continue that mahi. And yeah, I do feel lucky. You know, one of our karaua talked about, boy, you just hold on to that kawaua and it's going to take you all over the world, was sort of like a prophecy, you know, sort of thought, oh, far out, that's come true, you know. So it's really that kaupapa o puoro that's taken me all over the place, which is really lucky, you know. And of course, to come home and be with our whānau, and you know, that's pretty awesome, man. No place like home. Ko tā tēnei uri o ngā wairiki ngā tiapa a rāwiri hina kōrero, he honore nui kua tai mai tēnei mātanga ki te whāngai o na mātauranga, whiakotanga anō hoki ki te hapori nei. Ko ngā koranga, kia wakaako i ngā tamariki me ngā kaumātua, te wakapapa o te taonga puoro, ara me ngā oro e rongo nei e tātou i runga i ngā marae, me ngā kaupapa, o te matatini, pērā ia koutou, e wakatangi atu ai o koutou mea, i runga i te atamira. So pai ngā akoranga pau. Ko tā enei tauira kura tuatahi kura tuarua, he pai ki a rātou te whai ngā māramatanga mo te miharotanga o enei taonga no te ao o tātou tupuna. The origin of them, and just how important they are to our Māori culture. How significant it is to learn about instruments from our tupuna. That you need more than 2 weeks to learn how to do something, because it's really tricky, but also really challenging and it's fun to do. To try something new and never give up on it. Yeah, is it easy to play? Are you able to give us a bit of a demonstration? Not really there yet, but I'll try. Yeah, I still have to do it a little bit more. I pāpauri ai te matenga o te tohunga taonga puoro Māori a Richard Nuds ki te ao taonga puoro whānui. Ko ia tonu te matua o ngā mahi taonga puoro putanua i te ao. Moi mai rai te pāpā, ngā mihi mai oha, ia mo tō mahi, tāna mahi whakahirahira, you know, mahi e ofi tātou i te kaupapa nei. Te pūtake o te rā nei, ki te taonga puoro, me rā āhua te puoro o tātou tūpuna, ko te hauora, i roto i te mahi puoro, mahi hanga puoro, whakatangi puoro, hono ki te pūtaiao, ki ngā atua, koera ko te whanaungatanga hoki. Hei āpiti atu ki ona mahi putanua i te ao, he kaha tō Kavanagh ki te whakahaere wānanga ako ki roto i ngā kura o te motu, te mehemi, te reo o te uru.
te take.